Xin'wana xa kona wena egagi wena ku na nghoma leyi nga yimbeleliwa ka ku ve N'wamalache whatever swi sa tinghoma teto papa ri lava kona u ri namboro ra Gagashi u ya kuma namboro ra ku nga yi kuma kona ni alini mina ni ri why na namboro ra Gagashi ni lava ku famba na teka Mr Port ya a studio ni lava ku yi bifa Benny Mayengani why a rhuketela Gagashi no guess coach u nga nghenisi u nga swi tivi Gagashi wa swi tiva ku lwa nyimpi ya yena I don't think u ta repeat vanhu Gagashi papa ri la infoni a ni ri kaya mina ne loko ni fonela I think ku na munhu la ri na papa ri lami because a nga fonangi foni ya yena foni munhu loyi a tswala ka background a karhi a ku ya n'wi ku a ta John kumbe wena i vuya i ta kota ku ya bifa ya bifa Benny man no ala mina no I don't know mina tibetlela ta mina ni kota ku tilwa hi wexe a ni na ku betlela munhu un'wanyana ya tibetlela ta matla munhu un'wana to la mina ri wexe so but anyway vona ku komisa mhaka Philani hi nge hate life leyiwa what matters most i ku ri wena na misalo a ma ha tirhi swin'we I think vanhu se va swi tiva ku ri you are no longer together you can explain yourself hambiloko ti hlamula vona wo hlamula ku innocent ku fika kwini so ba va tshama va ri kola va ngo lowuwanya loyi kumbe that and that va ta gaza va yi tiva ku yi njhani nge va koti va ta endla sweswi leyi na swi tiva papa ri la loko hi voneni hi papa ri lani na swi tiva ku loko ni voneni ka vanghana va wena lava nga ni rhuketela na vo nyamuntlha loko wo ya u ya vulavula hi mina aka ti-video u karhi u vulavula ku biha hi mina after everything ni nga ku endlela swona xihundla xa case leyi ni nga yi khansela ni nga humesa mali yo fika ma 10,000 na case leya sweswiwani ya ku va ku tlhavaniweni hambi ku tlhavaniwa na ku vavisana ka sweswiwani na case ya leyi nga n'wi bakaya hi xitino ni ta ti teka mina ni ti tlherisela aka vinyi va tona because sweswiwani hi mina ni nga khoma ti-case teto ende loko wena sweswiwani wa ta tsakisa vanhu aka ti-video ina ta tsakisa vanhu ku fanele ku va vulavula swo nga swi tivi ku mina ni khendlini ni dlaye maraji aka ti-video ni khendlini ende u le ku yimbeleni swo ka ti-video ku ri wena a wu laveki ngati ya wena a ndzi tshama ni ku byela hi Rivonia no a ndzi tshama ni performa na wena endhawini ya suburb mina handle ka le Pitori se loko ku va nga bona Philani loko sweswo fana sweswo nga katsakatsi vito ra the late